Ja, en hier staan ek nou rechtstreeks hier by 3 verskillende ATM's soos jy kan sien hier agter my. I'm standing here right regions at 3 for peeling ATM's as you can see here at the back of me. En hier op die oomblik gaan absoluut niks aan nie. Hier gebeur niks op hierdie oomblik nie. Nothing is bearing here on this Uncleton. En gewoonlik was dit baie vol gewees hierso en die vraag was altyd hoeveelste is jy aan die lyn? Normally it would be full here and the question was all time how much are you in the line? Maar hier kan ons nou duidelik sien, we can see clearly now that die mense is arm. Dit is January, the people are armed. It is January and dinge lyk sleg. Dinge lyk sleg op hierdie oomblik by die ATM's. Things look bad on this Uncleton hier by die ATM's, maar ons hoop dat dinge vinnig vir mense sal gebeur by hulle geldsaake. We hope that things will quickly bear for people with their money cases.